Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Ia, ia le tua nei tai o fou, ia o le tātou por kalame nei, ia o le malu tai au whaleanga ngai pe o le masa ia i tai au tai tasi, ai le ia mata ina ala le tātou por kalame, ia se o tātou a mata mua mua i se tatalo. Ia o vaele atua o lo mātou tamā, mātou te vivi ia tu lava i le au fio, au ia ele mānava o le ole i o mātou ponga isu. Le ielo mātou atua, mātou te whape atu nei tai au fou, ia matua avi ia oe, ia matua whaane ne ina oe, ia fo i atu mea uma i lau fio, ina ia vi ia ma vi ia i o lau fio nei tai au fou, ta maa whaktai, i lau tai inga i lo mātou wola, ua mawhai o na mātou au lia mai le mala ma fou nei tai au, ina ua mou atu le pou liuli ma le pou, sa mātou mo moe ma mālo lo ai. Nea ua mātou ala whai nei tai au mātango fie, wa ai o mātou mata le mala ma fou, le oso e o le lamalo na mawhana. Nea ua whalongo foi o mātou talinga i le tausangi mai o manu whelelei, ia i lunga o la au ma o lātou a watu le vi inga i lau o fie, o na whamanatu mai ei lea, ia te mātou a oi mātou o le pale ali o au ngā luenga. E au lava o na mātou a watu le vi inga i lau fio, ia i le nei tai au fau. Ta maa whaptai, i mea tele ua e tā pena mai whaasaunia mo i mātou, mo le nei fo i aso fau lu mātou atua. Ta maa ia o le a masauni, mā te fola, ma tau talangia lau upu nei tai au fau. Ta maa o sa ngā ruenga i whaia fua, mā te le ma whaia fo i o se mea ua o i mā ua tangata. Le ala le ua mua i o na matalo mwala ua e lau fio lo no fo ali le langi ta mali u liu walo maia mai e talia mai ia la mata talo ma na mawhaatonga le whaatai o le wha manuma le wha nei tanga i lau fio ia i le nei tai au fauta ma ia au ina mai lo ua nganga pa ia e whetalai e mori o lau whe au ma lau savali ma lau upu ia ai o finangalo ma loto o tangata i le nei tai au fau ia mai se o lau e ka le sia pa ia ro mātou tua ta māua ma whatang sia lau whaunga ne whaunga le au fiti ai i ma ua o au na le whaunga le solo ai le o whealua loa i solo pe o se le o na tangi o mātou tua le whaunga le ngau sia ia mouma ia i le nei tai au fau ta mā tau lava i nei a whaunga mai o ma ngutu ma leo whaunga i o i fo i o ma lau lau whaiva Nia ai moli o lo nganga pa ia lau fe au ma lau sa vali i le tae au le nei lu mātou tua ia amatai ne lau o fio mea uma ama ea yo ma fa pe i folava o i ma ua o au na e lea ngā ai a fo ia tu mea uma i lau o fio e vi i ai o e nei maso uma se yo atu i le fa vau lava
i lo suafa pa ia, lo suafa sili ese, o lo suafa maualunga e lau tele loloto, le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale. Le suafa leo o lo matoli o Yesu Keriso. Ua mata talo ma vala au matu ai nei. Amene. Ma amene. Ma amene. Ea, i ele tua nei tai au fau. Ea, el manatu male tai tonunga o le awhielo leo fai mafunga tau mori i sousunga le fatonu. Pastor Mike Poretta, ia male nei foi au nanga Global Kingdom TV channel, ia ma te whaatarofa atu ai. Ia i le pa ia male mamalu o le whaasausaunga Samoa. Ia i le nei tai au fau, o pa ia mau Samoa whaingata Samoa, ia o le a leo iei se whamatalanga i le tai au le nei, awa e le to iei se poto ma se vave, ia na te mawhaia o na toe au wina, o pa ia mo Samoa, ia mai le pa ia o le atua, ia ma te whaatalofa atuai ma le anganga whaaro al tele, ia ili nei tai au fau, ia maloso i fōmanuia, malo le langi mama, ia i lau whaasausaunga Samoa, ia ili nei tū lao le tai au, ia whaapitoa se whaatalofa, ia whainga ruenga pa ia le atua o lo whapena o na whaile le malu, ia i tulu inga umau o hao te roa nei, ia whapea ia le tawhao le larolangi nei, o whea o awhiwhi o ai ma ngā lulue ma ta se ai se i tulou, alo ma ta ma whanau o Samoa ona o le tala inga o le tala lei o le malo o le atua. Ea, whatala whatu, ma le anga whaloalo, ia te oele tangata o le atua ma lo whalitua, ia i le nei tai au. Fau whatala whatu fo i le tino Keriso, le au paia, le au pele, le au whatuatua, uso matua whawhine i lelei, whatalo whatu. Ia te oele nei tai au fau malo le talo. Ia le ngata fo i leo uo ma pa angar klopo, ia o lo whapena o na lango ina pea ma lafo mai fo ia tō whi autus tu sia lango aile nei ala leo ma nei ala ata ma nei ministry, ia whatalo whatu ma le ngā whaloalo, ia te oele uo pele nei tai au fau. Ia le ngata i lea, ia whatalo whatu fo i whawhiangainga mo lato wharitua i le nei fo i tu o le tō vini le tua, le alo whatu noa. Le ngata i tono Aotearoa nei, ia whapea Amerika, Hawaii, ia Upolu, Tutuila, nei tai au fau Australia, o whia lava i ai fo i la ia o le nei fo i tu o le tō vini le tua, le alo whatu noa. Ia whatalo whatu e tō sunga, ia mo tō wharitua, ia i le nei tai au fau, ma lo le unusai, ma lo le whatu tua i le ngā duenga le tua. Ia le fia tu ua fo i se whatalofa si o mātou tamātaitai, lia tawai, ia o lo o fio nei ma lala i tonu o pōpua i Amerika Samoa, ia whatalofa atu ma le nganga fia whetele, ia te oele tamā o le ngā duenga, ia o le tatalo, ia maupea le whamalolonga le tua le tino, le mawhauwhau, siri lana whamalolonga whaleanganga, ia te oele tangata o le tua. Ia o le tatalo, ia maua lau tō whawhale atua, awa le tausinga, ia o le lafu mā moe a Yesu Keriso, ia o se whatalo whalea, o se whawheido ai. Ia i upa ia Samoa, pa ia le au whainga ruenga le tino Keriso. Ia whapea uo ma pa angar globo, ia mai se fōi uo ma inga mai masani, ia o lo fia pea, ia e lango ina, ia le nei ministry, ia i aso taitasi, ia maloso i fōmanuia, malo le langi mama, ia i nei tu la o le tai au, ia e fia momori atu fo i se whaptai e tātou sponsors, ia i le tai au nei sunga i li pule mo lato wharitua, e maise pa ia o au whainga ruenga, ia i sponsors uma mai pisinisi, e le ngata i lea, ia o e ka le sia taitasi o ro whapena o na tutu mai fo li tau au, ia e lango foi nei ministry, ia e moli atu le nganga whaftaitele i la tau fiso soani i le tatalo, ia alo whangia e le tua,
ia matua whamanuia le tua i o tō bisinisi ia mese foi o e kalesia taitasi. Ia e le ngata i lea, ia o le au whai ngā runga pa ia le tua mō la tau whare tua. Ia o lango ina pea, ia le nei ministry, ia i aso taitasi. Ia le tatalo whamania tere le tua, ia te tau nei tū la o le tai au, ia e le a mataina le tātou whasoa mo tātou o tātou tusi tai au nei. Ia o le tuina atu le minute le sunga i le whatonu Pastor Mike Poreta, ia e whai e fwoi sana saunuanga. Ia me whawhino ia tu e fwoi pa ia o le au whainga. Ruenga, ia maisi o lau whasau songa sa mua nei tu lao tai au, ia malea ngā whaaloalo Pastor. A tai lau sunga le tinu u, tai lo le ua, umata whatalo whang le tai. Ma lo le i sei fuaman, tu me lupa, sei fuaman ria e lau sunga i le. Tai ina, Ia le tu mana ia mawhangwhanga o Pastor. ma whana a. Ia, mawhangwhanga. Ma whana. Ia, Ia, ia le li. ia le tua. Le ua, mai atu le whatalo whama le whato lima fo, ia lau nei. Ia le tua. Ia malu sa mo. Ia, a o whamalo le ua. Wanga ia tua ia, le tai au. Ia le li. Tau umalawa le whai ona pale mai tātou po kalame. Ni vai ngol tai au. Malu tai au whale nganga. E tātou nunga nau umaona tau sami lau malu tai au whaatino le tai au. Ia le li. Ia ai o le ua tāpena lau nei. Ia, le malu tai au whale nganga. Ia e fō ia tiute ma whaivo le aso. Ia le li. Ia whai on tau nuu mani manuia le tātou fō launga. A pea ainga o lo whaatali mai. Ia ile nei tai au. Nei tai au le tinu uleanga i mei lungo le ala. Ma nei au kilia. Ia le li. Na foi le ua aso malo lo tātou i tuanga foi lea nei whanau. Ei. Ma nei ale kilia o le awala. Le eise whaatope. Ia a foi la le. Whai ma lie le pe o taimi o le ae o a onga ma whea ngai whaatasi ma taimi leo le uswai o le atunu i ngā luenga. Ia, ia le tua pas. Ia le rush, ia le whaatope foi le lungo le ala. Ia ni tai au, ese le matango fie. Fie le umea uma. Ia ile atua ni tai au. Ia, au tato ainga mai lungo penga tawhailangi. Ma lo le usu. Ia le tua. Ma lo le tau. Ia le fo tato la atu le mid-morning, anga ia tu tato lunch. Ia, tapena o leanga i mai tato ai mai inu nei le oli. I le tato au auranga. Ia se ia o lawa nā, le tato koe anu waku male mānai ngā nei le fiafi. E umale le aso, o lau ina atu mea le lei mo oe Samoa. Mo le toi fai whamalo i au na tutofia le atua. Lo lato fola ina le tala lei. Mas fole au te talo. Aves tātou pōpō mo le au te talo. Ia le tua. Ia o le au tāpua i mai mauta malawa i nei ta māma nei ta māma tutua. Ia vi ia i le atua aia. Ia tamaiti, use the time wise. Ia. Whao ngā ta tau le taimi, ma futai ma le tina. Ia wale umalolo mai whanu tina wale umai momoli, piki, lunch. Ia. Awai akulan merela iai. Longo winga pa o al ka poki mai al tai au afia pa o ka poki al lopto. E pau wale to inga aikia foi le fai tamai au wale. E tu lo foi tai au. Ore mako i fa ku kumua o me lua ko kwalisa ia e alo ale o ye te ta oto ma so le vai se i kai au ale ia ngo i fo ale o la ko i e matua i pingi le ulo le ko kwalisa lua ia ka ia no ale o la tau ka fao mo vai ala ko o le winga o le sauanga o le ulo ko kwalisa le o le breakfast lunch mal dinner io e alu mai ai ko me ai ngai ko nga ai se si da ve vai se pu ka e o me fa penga ya ai o solo el ka vale
ia tau tō nā fo i nei ta maiti si aso e ave nei ta maiti whata whao o le stemi Ia. leila mo le fiafi Ewe. ia pol tai au fo i o sa vali Ia. fa malu stino tai au ia Exercise. fo i mai fale ia whaisinga Ia. mea se malu wa uli al whanau ia ma pe fo i le fiafi inga ia fo i lele auange i boring ta maiti Ia. get them busy mai al tai au E mana ia le ave le uli ua vela la. E mana tō te mile nei le malu e whinga kāng. Kau mamanga ia ngai kamai. E mo. E maalili atu ia tātou ia matua kamai ia mkwa fia e ol kai au. Pea ka ufa, pea ka kōr pakalai o i make me preach. Ngala. Ia. Ole mea sili ona tātou ole leo le plan. Mai se ati nā wa peo tamala e le ol fonua, tamala e uso e whainga luenga. Al tinala le ngafa ma le whanau. Ia. Ale leila le plan na tina. Ia. E le se bea la stress ai fui tamati. Le lenga set up foi lele. Iwa pea o tina ia o ke naisa. Fa pe i o le kaimi le kaunga avita maiti fa sa vai. Ia. Fai se exercise. E o mai foi le i o le taimi le o le la koki le o le me fa pena. Ia e sa leila o sa wanga pasta foi lele pea le ona. Ia morning fa mauni e au ai si ka mai ki le avea lo ke fa longo ko me sim ko boring. Take us to mama's house. Ba ia fa lo mama la ko ai le perka. E como ka porque a mama i kai miuba. Ora mo fo ia va ki kero ku. Yo la ka vale mai mama la ke fo ngia. Va lo mo vai mama I'm hungry. Ya le fai ngangi o ka vale aku. Mai ave ma ko fa lo nana. Ale leila le plan atina. O se au le leio to. Pol kalambe raso ele umala yo le aso le tinga lo ulu ina tamai. Ya me le umala aso o fa pene ya tina telefon. Ya foi lá. Uma vale aso mom. Take us to Nana's house. What time daddy comes home? Alo vai ko foi lele Mas se lá ainda foi lele ko ke le ata mai tipe o la sunga fatu. Los. Para o kufuso misa foi de ia me ngali foi nga skolua ko kolu ia. Ia le fa ko le o se tala foi lele fa pe fa de anga pe fa sai le ngol me alo fa de tu. Hallelujah. Fa tu le winga foi lele ia le lenga na fatu langa ia foi le ainga termine le watu wa nga tama ia le me fai o le taimi ingweriki o le taimi e fai le lunch o le taimi o angi me fai foi le ai mongi fa mau o le tina matala le le tina koinga kinga foi le por tina le ka kala fata auto e korkas ia le o tina foi le ke tina le fa makala mai ko fata oto i tina fo ia fewa ia le au fewa i manga alam tulanga fa pena pole mana mai fo ia tamala e mo e tina ia le fa se be ai tamete o le vol fia ai tamete fe me ngai over o ka eso anu fa ngalu si ka masa ko o la foto a mana wa misto ina we nga usu taya la vai la pisto ina so le ma ko ai ai me ata mai tia la fe ka ngisi mai o e ina usu taya o ia le la po le foto esa o ka e o va o e so menga lo kongi o ko se la ki so ai ke of ke fa mai ke o vai so ia ngia mai ko kongi so le ska mai ko kongi ke le ro po fere ke o vai
O le si me mana ia pe o le tau te e tūlanga le o le lei o le plana o i tina. Ea. Po ta mafo i le ua ngafa marwhanau pe awha pe o le ua wa usu tina e whainga luenga. Whai le whaatau. Ea. Ia le. Wan me la le maua. O le e whailau malo longa. O le e te relax. Ai whalonga kunga. O ia laua pisa mai kama o le se paka. Po le foi se susu. Ia. Po le lava le suka. Ia. Ia le ua koe ki ngai foi lo ulu. Ia au le hanga o plan. Ia. Au le leo plan. Whai umar whaatau o le verso ato. Ia onga. Ia le onga i ka mai plans. So ia say kolos. Ia. In the morning we go for a walk. Ia. Afternoon we stay home and watch a movie. Ia. Na ne le fiafi. Tato hol paka. Wai il mana. Ai ale hanga o plan. Ia longo inga ua breakfast mai titi next door. Okay, isi no makua next door. Kai sau foi anga fia le foi alo ki ga palo ka ba. Le ala la tui a inga foi le anga lo tui a inga foi maoli matangata le lo le tua. Sorry. Lo ka fai so foi le wa mio. Fe no ka mama no kinga. So ya na e lo atu next to Morning fa maun. Morning fa maun wa I mele sa yesi yo tina I mange chole. Tai mira le ole holiday. So e uso kwa kama ele tai au le ka vai de lainga per fa le lo. Ia afuranga e uso akulkaya wa leva nga vela ma se ko pai po se ko ko le sa lo matu e ko e kama e o le au papa lang yo le au ma o de le ado lai ko ko le sa ia vi ko fama oni a pasta me se ala termine wa le malo lo ia o ngana te mati o te fama oni ala u sa no nga foi le o vai te mi foi o la iki ka mai ki ma ia termine ia o le to e se tu langa fa pena ia u ia o matu ta mai ti o ta mai ti ma la to fa na u ma alu ka ia kausia langa ia fa ngau ale wingo tala foi de ka ni o ngofu fa ka si foi ta mai ti o la ia pe foi le o se fa no anga foi le me se ka ikale ka ke alu fa ngal foi le pe on benga nga wa ilo lo ka loko foi le ongi misi so kaso fu ala le patche te ngole o kupe ma me fai o inga ia ke le se o nga mo tato uma ato no foi le mai mo me foi le mamalo si o tato o tonu le tafa so le tai au o te le se famanatu ma se o nga ro I tutonu I kai mi fa penge e a me se o to le e la I ti foi alo ma fanau e le ma ko pe o uia wa fai a inga mo tamai ti ma o alo tanga tai e kausi lang fa nga o umar kai mi a usa kausi ai ia ai ko la ko marki nga ia ku ia no ma nga ia foi ala pas ele o ko ma fo le fa pe se tu langa fa pe nga fo le pe ka ke ala po tu lo e fai se ko la isa po se po le si po se ia vai po se falawa o se paka o fang susu ia pe o me ia ia o le suka o le lauki o le kofe o ame uma pe o menena sa no e morning fa maun le taimine o me o ka ngo fa ku mo ka po ki se ko lo ai wa ka mai ki ia e feo ia fa ku pa o ia ka kera ku ia wa ai le falawa va kurka au le uma ki ai I le afa ia ka kera ku sa e fa uma no fas falawa ne au ke fia palangi ia mo ni ai le ko fa ko ia uia nyanga ngo ui mai fo ia uia la mo fai fa pe me ia sa ai fa uma no falawa ne sa ai fa o te so o lo tina sa e fa nga fa le festival ne e isi me ai kama fonga le ia ole uma po afa fo le kongi le lapisi akala kuna ka kilo ye foi le ta itele matua le ka ke usu po mo ka usu malulu ka ke ru ka fenga ru ka usu so singa uva
ia mau se extra mane wala ko aka sa kilo I whainga kama so e se a whainga kama ki ia ora kai mi fo ka la ko ke ngia ama fa ai vai ko fa paka de ai ole ai uma o fa pero fai con il lapis ara ko kene ka re fia oi ka la ilungo la wala la ilungo street vai a de fa mai mau fa la o I fai pe o ke le o se o nga foi lele ia mo tato ele nga ka ko matua ia o le fa nga fo e ka fo nga o le ki kamaki langa le kinga inga le ke usu malulu e alo foi fai sau ova matura nga fa pena ia o le fo ia alo ma fa na I le fa nga ina la o me ta mafa ma me ai me fa pena ia fa nga le ia pe o se ka ikanga ko fa popo ku pasta foi le me le o tana no mai moni fa ma e musi ke mingi le o fa le break ata mai ti le a onga ia ma ko I ka penga le me uma ia o a ka fa ma ku li solo ia po feme a o le paka pe o sa vali o mai o le po ka mai ke fa penga nga mai a fo yo sa o I ko pusa pe so e se drink po a me fa penga ya I ele tu ma ka mo fi ke le tu langa le o ka ma ka ni tu la ta o apas amen moni fa ma ni tasi le va inga ta o le pod foi le ma tu ma fa na o le o malo lo mai le o le taimi le ia nei ma fu time fa na ma le wa so a to ele o yese me o to yo ngai fa na ma se le age le mai le kindi o le preschool sa la le primary intermediate se vanga na I lo la le high school ma le kolisi ia po le university ia la to wasenga foi e po ngisi por kalame anga ia to ile during the holidays au kamala ia lo mai ia ma to ile le ia le plan ele ngata foi la ole au le fia nga ile taimi malo lo au ne ia wale po o fiala tamit wale tasi le vai ngai tau na matala I tatou matua ai pe on mele ai foi le technology wo le ise tamai ti tate va ai te lo foi le o sila fia umala vai tatou ai wale lo salu telefoni po le alava device po le iPad po le laptop po le alava ia au vaenga ia e anga I mai ai le ngaluenga pongsa ia tam fai fa se ma fa ne tatu fa na moni fa ma ale leila le plana tatu matu fo I mai paka fai le lotu le fiafi ia fai singa fai tau matusi ia le esse le mana ia fai lola ia ole singa snack fo le singa movie night ia fai lola lotu ole moe ava ese mo mai devices ava ese mo mai laptop me uma lava ia ole potu awange ia ma ave me el potu ia peo sakaikanga foi le nei time no holidays lo tato ia ia wa ma to fal ele ia le usil fia uma tato ai ia o ne ia tu nu le tato te ia ia ele sky ele wifi ia wale ia se tamai tite le tofu devices uma wo pe wo ia mal excuse foi le o le fai meau ia ata tato matal ia e kaunga ia se time limit ta lo se fulu po le iva ia wo maltenyo ele fa pela fai meau ngal po ato ia ka pero ma le wifi se ilo ma le pala ka wifi na ko ia le leile foi le pe ona ta o le matala le si e tau le poto ia te tato matu ina ia awan ne ia se fai to matala e a fai na ina tato fana mai pe o le wo free mai foi ia it's holidays ia umangi e se a me la fai poto morning fa ma oni ia ai ma sia la le kel fongi pe le nga o tala foi le po le ale ko inga IKEA mar ko inga wala foi le fai nga disconnect ai ya lo ma fa na ui mai le le la to
o le momoe le o mātua le lewa o le fiafi. Ia e le i leo akula le o moe le kari i po le afingi, po ka makiki kongo le poko o lai maka le i lang ke le fongi po me whapenga. Amene. Ia tele ia a mai le tua le poto e whaia. Ia kua kolo e lunga ka pe lo ma le wifi. Ia wa iki a whapenga. Ia po le a whai o tupulanga foi le ao mai lo malako ke le fongi a ka ika. Ia koa wakai au. Le tai au ia sauleo ka wakulanga ke le fongi ia kai meu. Kai moi. Ia. Ia mai ai le tua le poto e whaia. Ia. Ia lea koe sosoangi ho le vaenga le pe ona e sauno e pasta moni mfa mahoni. Ne au ngā tupulanga o kako e ua tuputele le poto. Sao le technology le ua kaungu upua tani elu. Perfecta tani elu. E nga ke valo ia mai kua tani elu fulu lua. Ni upu i kasile me leu kaungu. Amen. I le au ngā tupulanga ni ua kako e mongi mfa mahongi le upua le kupukele le poko. Ia. Fai lava o ia po le ase au wala fo i le te sida fia e fo i ai. Whawhita uli le ina ia saunga le mu ia alam whanau. Ai tasi le mea le ua tuputele ma le amio le anga ma le whaisio tangata ma whaingana technology nei yona po ia pe sisi mea pasta le maa ia tūlanga le pe yona e sauno fo i maka kufa i le vaenga ia alo mawhanau le taimi o malolonga o a onga. Amen. Ia te iloa msalo tai a mo at hoi sisi whaupoponga o le o le mele o tatou whaasoa. Ia ono tatou taimi tatou anga ilo tatou malu tai a whaaleanga. Ia le tua morning whamaoni pasta. Ia o lea maus tatou whamalosi. Ele tusi lea o le lua ko nito o lon mata upo e wha. Ia whaipula mua e whangata mai le whaipu sifuru wanu. Olo o ia ise whamalosi mo tatou umai le tai au ne. Ia la se o ma faita o atua ia nai foi puia se fa pe lima momo ia ona fa so solo atua ile tusi a tole awas fulu valu verses ia o le chapter le fa luor konito ia la se o ma faita o atua ia nai foi puia mo se fa Amen. o le mele ma tau tele fa vai ai o i ma tau ua ai le nei faiva ina ua lo faina i mātou, a ua mātou la fo i mea lilo mama ai, e le o Sava Valley, ma le amio pepelo, e le o faa filongia i mātou le a fionga le atua, a ua faa i loa mātou e mātou i le loto fuatia i fo tangata uma i luma o le atua, i lo mātou faa ali atu le upumoni. A fai fo i ua ufitia la mātou tala le, ua ufitia ia i ua whano. Ua whata ua soina manatu o i la tau o e le taritonu. E le atua o le lalolangi nei. Ina nei pupula atu ia te i la tau le malamalama o le tala lei. I le mamalu o ke riso. Ua tusa o ia male atua. A wā mātou te le tala i ina i mātou a o ke riso Jesu le li. O i mātou nei foi. O a o tau au auna ona o Yesu. Amen. O le pusi lea, ala apostolo Paulo. Ile ole tusi ilona lua lea le apostolo Paulo. Lenga au mai i le kalesia le i Korinito. O lea la atatou vava i le tusi. O lea e wha matala mai ma wha manatu mai e le apostolo. Ia le nau o le apostolo i le tala inga o le ingoa Yesu. E le tala ina e le apostolo ia se ekalesia. O se ingoa sisi tangata. Kasi ale ingoa le nga wha ngau ia le apostolo i tala. O le suafa Yesu, o le ingoa Yesu. Mafua i sea. Le anga fo i navala au sao mai a Yesu ia Saulu.
po o Paulo ile taimi na vala au ai ia ile e alu la tala ile tala le nu es o kon nito nu ese e pe o tato o le mela le ua ngau ai ala aposkolo e ka uale ngo Yesu o Yesu wa le anga na matua vala au whapikoa mai e Yesu mai le langi ina walu atu le ala foi le na ruatu alu tama seko ile au wala foi le o sao ia ai whake ia roinga o ngā la lenga kala ngō mai lo Yesu ia au sila kulele ia o ia o ia ai wha mai ele tali Yesu o au o Yesu ua e sa wā mai e whainga ka o ngā e ai kui ia tia ia e ala e vai fisili e tamano o la leli o la me te mana o te whaia o ngā kari kongu o ia le aposkolo i a Yesu le anga lenga ka umai e Yesu longa ingoa o au o Yesu le ala ua ke tilo la i le kusi le ua mai i le kusi longa rua le ua au mai i konito o o lo whamatala mai e fo i lea ia le ngau o le aposkolo li tala le malonga maku o le fili ngā o le aposkolo ngau o le aposkolo ina ia malama tangata uma ia Yesu Keriso amen ai ua avele nau le o le aposkolo fo le malonga fili ngā i le tala inga o le tala le ma ave ma mea nga makua i face ia le aposkolo ma le kele o whawhikaus le tala inga o lo atangia mai e foi le i mo tatou uma me se ka ko le au whenga ruenga ai foi o mai mo mai au na le tua o le ale ko ai nga au nanga ngai ke au ngai le tua e le whengo fie haleluya o le upu le o e le whengo fie la nga le kau ke lo i tonu upu ia la ma fa so atu ai foi le e whainga ka ke le ia le tatou au nanga i le tua ai sia langa le ka ke faceinga i le kele o whawhika uli ma le masakangi po o le ali i o le laro langi le tau mai i tenga ka mai i vesesi e le anga o whaitau atua le i tala le o fitia i whano o a whatau a so i le manatu o i le atou e le tali tonu e le atua o le lalo langi nei o ai le atua o le lalo langi nei le ka mai i o sakangi por ki Apollo po ke mongi po le ar ko inga ka uai po nganga leanga o nganga vangi mongi mo o le atua le nga o le rangi le ka mai le aposkolo i le ala face le aposkolo i le taimi o lana tala inga o le loko ma le nau ta inga o le aposkolo o le e a fi mai e tutonu fo le i le whamalosi, whamanatu mai a ke oe lea ke mai moa mai tai au ni. Ai misio le au whainga ruenga pa ia lea tua, o le ale ko inga mata ngā ruenga leke ngā rue i ko kongu, o le ngā ruenga a lea tua. Po tonu o le kalesia ke usa Yesu, o pula ia lea ngō whaika ua kua i, le whamalosi mai e ate oe. Aisea, leanga o le kako whaiva lea. Mai whailei upo rapa skolo mua, whamai. O le mea lea mātou te le wha vai ai. E kalesia, le tino ke riso le upa ia, uso matu whawhine i le li, i le tae au nei. Aua kau ke wha vai. Aua e ke wha vai. O a whawhita uli. O a ia lea e le maunga ifo le vangu i kokongo ngā ruenga a lea tua. Nia whamaila aposkolo. Aua e ke wha vai. Leo wha manatu mai e te oe maa umai tato umare tae au nei. Le au ke usiano ma le tino ke riso. A whai o e ngā rue ma mori mau Yesu i sesi kangaka. Au ke wha vai. Kango ma ko i whai va lele. O le upu pe o le mawhai atu. E ei wha whika huri. Auange wha pea mo tato wha pe ifo i tato loto. O le kala inga o le tala lei. Ma le moli mawina o le ngō o le tato o li o Yesu Keriso. O se mea whai ngofie. Le ai. E le whai ngofie. O le makua i whai ngaka. Ai sea. Le anga e amusi ai o e tangata. Le anga e whai mai i tala tangata i ate oe.
nga o le fa mai au le fa vai o le mele ma to te le fa vai vai ai o I ma to o ai le nei faiva o le ale faiva le o ia te oi o le ale faiva le o vatu ele tu e te faia fai au ke fa vai vai fai le faiva le o a fai o le fola au ke fa vai vai a fai o e mori mau au te fa vai vai a fai o e talai kui fai koa au te fa vai vai fa malosi fai ai sia le anga o le faiva le ua vala au inai oi vala au inai I ma ua vala au inai tato I to tonu o le ngā luenga le tō ngea lau e whanongo ye mai o I mātou ua I eile nei faiva ina ua alofaina I mātou o ai le ua alofaina I tātou o le tātou ua tua e le alofainga ka ko le li o le tua o lalulangi le ngo whaika ua koi le ai o le kamane le a keinsi a oe ma umai kako le tātou te whaia le ngā ruenga le tātou te whaia le whaiva lea ina ia wha vai vai tātou a refa mai awal wha vai vai awal wha vai vai wha malosi ku lunga savali luma au ke koe ke pai kua savali luma au ke wha vai vai nanga ngaua ia o le whaiva nga o le whaiva na ua watu e le tua ia ke ngā rua I tutono le kāle sia ke so whai au ke wha vai vai au ke kepa ai au ke pai kua ai sia leanga ua alofa inga o e le tua ua umanga avaku e Yesu le pule ia te oe pe o kala ia le amata mai tonu ia Yesu e le au kala I fo le fikus furulua lenga o te kala I le enga foi mai fatu Yesu o vaku au ko le pule la le me fai le pule nga e soli e ngata ma akarava a fai la kau ke o fai e le ia ka ko pule so we must take the authority first ia ka ko mo le pule ka ko le o fa vai vai fa mai no la ia au ma to la fo I me lilo e mama e le o sava vali male a miu pepelo o e vai le ma ngai o upu wa la fo ai wala ko la fo ai me lilo mai o me e mama ai mai e le o sava vali male a miu pepelo o me la ia e ka on ka ko la fo ilea pe a fai o tato o le fai fa le o le mole mau o le suafa Yesu ka un ka ko la fo me mo moa le a miu pepelo lua e le o fa filongia e matou le fionga ale atua kasi la le me makaukia o le fa filongia o le fionga ale atua o le ka ko ka kala le fionga ale atua esen me la ka ke ola I e ola foi le fa folinga fo nga le tapo face e show mai luma o ke siano ale lo e kanga ele o se ke siano ya me ia tau na la fo ile fa me ile psikolo paulo a ua fa ilo matou ile loto fo te I fo tangata uma I luma o le atua I lo matou fa ali atu le upu mon amen ya va ile me la ia la fo I me ia fa ilo atu I luma o tangata ia le upu moni le atua o le upu moni o Yesu fa ilo Yesu ka o Yesu o le upu moni o Yesu o le upu moni o mai Yesu o ne o le ala upu moni male ola le upu le fa mai o ne mua sai le amatanga le upu sai le tua fo le upu o le tua fo o le upu o le utino tangata le upu o ai le ngo le upu o Yesu le ala we fa longa I fa jau ia pas tu ina tu le sunga le o amata tu fa pe fo le ia le faiva le tau tala ia apostolo pau ia vi ile tu nei ma lo paso la tu li ta tai mi te lo la le tu fo I tu ale la fa wa walta tu sin le ta es el matango fi mele le fe me la apostolo le mele ma tu te le fa vai vai ai amen o I ma tu o ia le nei faiva la le faiva mo le mau ta lai fola
ia ma le anonoa i o faiva o le tutonu o le fionga le atua le te iloa lava o le faiva le te ngalua le Amen. a fai o ti a kono au al whawaivai Ia. a fai o le faife au tulou au al whawaivai a fai o le tamā tina au al whawaivai Amen. a wao au al whawaivai ai sea le ala fai mai e paulu ina ua alofa ina i mātou a fai ua alofa ina i tātou Amen. wani o tātou toi whawaivai Ia. le anga ele o stangata ua alofa ina i tātou a o lo tātou a lii o Jehova le tua sili sili esi. Glory. Mai lo leo Paulu, a ua mātou lafu a i mea lilo e mama ai, le i te o foi upo le apostolo a, le i fui poka la mea tātou, tuna ia pasta vidi, o le mea leo te le maa ai, le tala le lei, i a Jesu ke riso. Aisea, e le o sava vali ma le amio pepelu, e le o faa filongia i mātou le fionga le tua. A ua whaailoa mātou i mātou i le loto fuati e ifo o tangata uma i luma o le atua i lo mātou whaali atu la leo le upu moni pe umsau no le atinu. Amen. Ia moni ia le upu fo i le ele o le upu. Ia. A ia ola i le upu. Ia ola i le upu. Ia le ata Ia. mai lola i o le apostolo le fai tolu anga i lalo le tatu te ia mai a fai fo i wau fitia la mātou tala le lei wau fitia ia i e ua whanu ua whaatau asoina manato i lātou e le tali tonu e le atua o le lalong nei ina ne i pupula atu ia te i lātou le malama o le tala le lei i le mamalo ke riso ua tusa o ia male atua ma ia mele kang fofora i kike i langa faisi umi o le faisi umi o le fai upui e lua le so o mai le ala fai mero le apostolo a fai fo i wau fitia la mātou tala le wau fitia la ia wau fitia i e ua whano vai ai le mea le watupu i o matua i le feeling ngā pe o na tala no atu le tinu le nau o le apostolo i le kalesia ina ia la tua au o whawai vai Ia. Au al whawai vai. au o nei toe tongi le solo Ia. le ngā le ua alofa ina e le atua le kalesia Au a koe foi kua. au o toe fo i tua se ata fo ina mo tātou ke visiano mo tātou le kalesia Jesu te mini wai misalo ia fo tai tonu ngale tinu o la wo pipesi age langi le kalesia koinito Ne mongi ia. pe a fai e fa vai vai Oi sa lo ni ia le tua. Amen. a le wa o mai lava i ona pone o lo tala noa mai a te tatu Hallelujah. le e kalesia Jesu ke riso mai lo la ia ua fa atau asoina manatu i la tou o ele talitonu e le atua o le lalangi nei, ina ne i pupula atu ia te i la tau le malama o le tala le lei. I le mamalo ke riso, ua tusa o ia ma le atua. Amen. Ia tu atu lau songo feu pai wha, iong ka me i fo i le? Ia, i ele tua ma tango fie tele a. Ia o ina i tātou i le fasfaitau lea o fo le ie o whano. Ia, ma fuala onga ua le whaapupula ina o lātou mata onga o le kamalea. O le li o le tua o le larolangi po sākangi. Le kam whai e pupungi maka o kanga kaongi o la ko loa le malamalama. Awane i malamalama mai loa ia i Yesu ke riso. O Yesu ua tutusa ma le atua o Yesu ua o le kua ngai le tino. Ia, foi poi wha le wha mai a. Wha mai le foi upu e wha. E tua. Foi poi lima a. Le la kao e. Ia, foi poi lima a. Wha mai. A wā mātou te le tāla i nā atu i mātou hau ke wise Yesu le rivai. O Yesu wa le ngau i le loto o le aposkolo. O le o Yesu wa wala ume le langi. E le tutusa le wala uingo isi au wali. Le nga fidi e Yesu, le nga ve monga so. Ma le wala uingo kaka le. O le wala uingo o le aposkolo nga wala ua ke i al whalong kua kalango me kaka mai langi. E kalango ka waso. Alanga le mfainga va ele pupula le nga kai ai pa uila. Anga le leo le fa ko le ye o ye o. O Yesu. O e sa wa mai. Ka usa o mai Yesu.
mai malo o Yesu Amen. na fala wa ka sa o mai su lo ngai ngoi le apostolo ai vai fela i fa mai ma tu te le tala i na ma a o ke riso Yesu le ali o ma to nei foi o a o to au auna ona o Yesu mai vai ne o mo ko fa mangingo le mai ele apostolo o Yesu ia o ia foi o le au nga ai a tangata o le kalesia ko nito o winga ia o po ia ma fa mai lo le foi po no awa o le atua o le na fai atu ia popula mai le malama mai le poliuli o popula mai e ia i o mātou loto ina ia malama e lo ai le mamalu o le atua i fofonga o Yesu Keriso o fele fia fa popula ia le fia fa popula i le loto tangata o le loko o lo mafafau Amen. a malama o kusa o le makua i poliuli a le loto po le mafafau o tangata konito o le ala e fina ngalo o le atua ia makua fa popula longa malama i kokongu o le poliuli lea po kokongu o mafafau pongi sa o kangaka konito inga ia malama la ina ia la tau loa la ia le atua moni Amen. ia le awa saa le mamalu o le tua i fofonga o Yesu Keriso vai e o whakasi a le tua ma fofonga o Yesu Keriso e o whakasi a Yesu Keriso ia male atu le anga o Yesu o le alo o le tua i le kingo e le mawhaila o ngā ka la i fo le ka o Yesu ia e le ta ua le atua le anga o Yesu o le atua le nai le tino le ua liu tino tangata le upu po ua liu tino tangata ia le atua e ala ia Yesu Keriso foi pula e fitu ua ia te mātou le nei o i ipu o mea ina ia i le atua le matua tele o le mana ai le mai a te i mātou ia o ipu le kaukala o ipu o mea o le ai o le au apostolo le ia Paulo malanga au malanga le famai ua ia te mātou le nei o i ipu o mea le whakusa foi le Paulo ia o le ipu o mea a le famai o le matua o le mako i kele ai le oa i kokong ina ia i le tua le matua tele o le mana ai le mai a te i mātou pai o le ai whalangolango a Paulo i le tua e le o kama whai Paulo fo ile le whailoa ia o songa poko o songa kamai o songa maalosi o sea le ai o le ai whalangolango a le atu ia Paulo i le atua mai Yesu Keriso langa o le ia i le kele o le oa male mana e whai ele ngā ruanga foi po valua pupula ia te mātou ua puapua ngā tia i mātou i mea ai le whaatu le foi upu lai valu le alau a makalonga wha makala mai e le apostolo o mea i kupu ia lako le mea i tupu ia Paulo malanga au malanga male au apostolo a le mua kau mai le apostolo i lunga foi upu e fitu le aila o le ase o onga mo ka kope aka ko fai le nga luanga le tua le ya ka ko le mana le ya ka ko le fa mai a ua ya te mātou le nei o le ale o le manga le ya le ipo mea le au fai nga luanga le ufa akusa i apostolo ia o le ipo mea le ala mako i kumu le manga le a le ala oso mai lo i fo ipo evalu le ala fa makala mai lo la popo nga tia ma me le anga e o ia ma le au kala i ma le au apostolo ai fa fe kai e oso mai me ia ala ma ko i kumu ale ko i kumu ar ka ma lo le manga ma le anga pa ia le ua popo nga tia i ma to me uma le se me le popo nga ki ai ia le apostolo ma ia Paulo man au apostolo ke mirenga o i kala le le uto e fama natu ma le kusi le lua le au mai le kalesia konito wake up o ngo sa i fa pe ia te o to le o
o le manga ngai o ko o ipu o mea ia fa kumuinga la o ko i le oa le o le mana po le nganga pa ia e mwhai ko defend ia o ko mai pupo nga ia le wala mai e le kasi se pupo nga le kau kale le aposkolo paulo o pupo nga e fia e tele o pupo nga mato i mea uma ai le fa atu vale inga vai vai e pupo nga kia ai le aku vale e le fa aku asia o ngole mana la le le mana le fa mai le ya po le oa le ko ngola ko o la ko o ipo mea le ave tala le amene longo wingo o tanga ta lu kala I kala le mo li mau Yesu o ia o le ipo o mea ia silefia mai do e kauranga ai kaunga fa akumuinga le manga amene awa akumu o e kumu ka ko le mana le kemi ka ke o ai ka kala ima ko I fai ko ma ka ule ngo o Yesu o mai la me fa pe ele kere ko vali amene ai sia langa lai le power lai le authority ya o la kumu o la kumu lo tonga ta po o le ipu me le la se me po le fo it's a good news o po nga ma me kele ale fa mai I me ai le fa atu vale ya le si va ua fe me ai le ma tu a fe me e mo ia e fe me ai le just hole le o se nga se va ia e mo ia e fe me I foi le ai le ma ku ai fe me ia o no hope ai le ma ngai o le ma fo mai la isia sia le me o le fu fe me ai o le nga o le ia o le mana amene le ko kongo le po me le ko kongo o ma o mai ka ko ia le mana ya o le si va nga le fe mai ua sawa ina ai le tu la fo ina si e sawa ina o le kala le ai le ku la fo ina o e su po le tu ai sea le nga le ile o le mana amene vi ia le tu ma sa po vi ia le tu awal fa vai amene le ama ka mai awal fa vai ya sa vai me le ua sawa ina ai le tu la fo ina ua la fo tu ina I lalo ai le fano vai e ke pa ai ke le oki e la fo tu ina ai le fano pe la fo tu ina ai le oki o vai le matango fiole o le fa ma lo sia ala aposkolo ya konito ia le o mo sa ngo ko pasa o le se konito o ai le wa nga le ka le sia ke viso le o sa mo o ta to fo yo nu ese o ta to fo yo le si konito ale ala u fa ma lo sia fa yo le nga ave ya konito e fa fela le ka le sia sa mo e le nga I upuya le ai o ka mo ka ko o ka ko wa nga tu pulanga ngi le ala wa nga I upuya amene e la fo ko inga oi ai ke le oki amene e fe meme ai ke le fe meme ia le atua ia o la si mele la si mele wo ia fa mai ai le fano o lo tau ia pasa wo ke alfa pesulu se falou por lá mele ka ke vea se falou por lá mele ka ke vea ia sa wo e pasta malo faso ia le tu fatalo fata to inga le pale mai foi no le tato kala mele tsa o ia wa ia fai tau le tino uma le wa vai to le upo le tu foi le fa fonga me tato ainga I mea uma ia sau mai fa upo lua ia tau la lo le fa upo su walu le tau fa so tsa ne e peia e pupula mai ale upu le nga ulu I malele mai ele tu singa la apostolo o le mea le ma to tele fa vai ai amen ai sea le nga le wa le ala fai mai lo la apostolo I a ua ia ta I ma to le o I pu o mea ina ia I le atua le matua tele o le mana au ta to fa vai amen le wa ia ta to le o
le wa ia te i tātou lea le mana mai le atua Amen. le la fe mai lo te malo Paulo ai le mai ia te i mātou wa ngo se mana stangata Ai. wa le Nga ngara foku wa. Tu rope no man maka. No fe me ya tulo. Wa. Ia maua kunga. Ia la kau runga lu. Hallelujah. Mela le pe Ia le tu. e highlight ale fai tale upule na a mata tu singa ale apostola. Me le ma tu tele fa vai ai. Amen. Fai mai lo le yo Paulo il melo o ta tu fa so. Ua pua nga tia i ma tu i mea uma. Ai le fa atu vale ina. Amen. Ua fe meme ai le matua fe meme ua sawa ina ai le tu lafua ina ua lafo tu ina i lalo ai le fano pa vai le e Fa le mea. ua ye le o i ipu o mea e au mai e fa tumu ele tu e lona mana Amen. e fa tumu ele tu e lona o amalona tamau a ina Ia le e tu. fa e avatu fo e ave fo ele tu le manus Ia le tu. e ke ma osia po le alko inga palu ai o e tangata Amen. tātou te mawhaia. Aisea, nanga le wai ate i tātou, le nei whaiwa. Rei lai o le apostolo, o le mea le mātou te le whaawai. Aia. Amen. I ia le li. Ala ka, ai me whaasi Ia, lango le tai. ia le tu. Le la uma. Ia, whapela whai upuna e se fulu. Ese le matango fie. Mai o loo tau ave i le tino e le au noa. Le fasi o tia o le li o Yesu. Ina ia wha lia fo'i. Le soi fua o Yesu i o mātou tino. Amen. Vai ua, Ia le tu. e pe o le ua laua lunga mea uma i le tupu. I le tala inga o le tala lei. Fai mai leo leo le apostolo. O loo tau ave i le tino i le au noa. Le fasi o tia o le li o Yesu. Ina ia whaalia fo'i le soi fua o Yesu. I o mātou tino. Wow. Amen. Vi ia le atua. Glory. Saula i lalo le whai upo sifuru maltas. Mai au wau i mātou nei. O lo ola. Ua tui nātu pēr lava i le oti. Ona o Yesu. Ina ia whaalia fo'i le soi fua o Yesu. I o mātou tino haunga vale. Alleluia. Wow. Tātou la lea. Le talo ia tātou lea. Le mānawa. Le maua le ola le taimili nei. Ua tui nātu pēr lava i le oti. Ona o Yesu ke visu. Amen. Ia te lea taimina. Taimi o oi tala inga. Amen. Taimi o Ia le tu abas. le pulu nau ma le. Ia le li. Woka whai al tala. Au ka oki a oki i pēr. Ia. Oki alai oki whinga ngalo le tu. Ia. Amen. Ia pei fwinga o moli maule stapo kalame o whaisi le ba. E ile a inga na alu i tala inga. Na matua i maofa le a inga pe whawheo na matua tu vai tono la tu whale. Ia o tala anga e le sao se si le. Ia e vi ia le tua. Le ala o tato ia i le melea. Ese le matango fio se soi fua e tu ina atu. E oti mole e tala le le ipe oti mo Yesu. Ia le tu. Ina ia whaalia fo i le soi fua o Yesu. Taimi la e o mai ele oti. E atania i le soi fua o Yesu. Le fe meile i o polo. I o mātou tino au ngā vale. Ia. Maranga whaarau langa le wai tuina mai sifuru mai sutas. Manga ia. E se si me ki whiwha popo i ona ta... Ole manga ia upu ia foi lele. O le tau tala ia Paulo i longa kingo. I lona tangata. Alleluia. Ua makua i kua koa iai. Longa kingo a koa o longa mafau a koa o longa loto a to i le fasifai ko i le ala kai e le au noa. Le fasi o tio o le li o Yesu Kristo. O Yesu Kristo. Ina ia whaalia fo i le so i fua o Yesu i o mātou tino. O longa winga, o le ua makua i ku winga akua ia kingo le au apostolo. Inga ia oki. Le ua ofa mai o lako kingo. Ia.
inga ia oki ai vai le matangofi fa pe I se langona pa ka kilo ile mele wo le loto le aposkolo ele fa pe nga ku afa mai le aposkolo ma le aposkolo nga se vai nga la kokingo e moni mau ala wo ku ko mai inga ia oki onga le o Yesu Kristus ina ia fa alia le soifu o Yesu yo la kokingo amen ni aka ko ufenga ku elo kingo haleluya o e ofo akulo kingo koa inga ia fa iloa tangata o o ngai ku inga kulo tino I leri ia fakakia ku ka fa na sili ia o le cha o pe ka ko va ai foi ia ka o nga fa pe ia le langa o ke fiano ia ofo akulo ola ia oki langa o la apostolo Paulo e yanga upu fa pe o Maria o te oti Jerusalema o le ngo o le neita ngate o Yesu Kristus amen e fa fiaka ko ia ele tu o pula e sulu lua mai ole nei o nga lue le oti tonu ya te mato o le ole tonu ya te o tu wa amen o le nga lue le oki ko ko le o apostolo ai inga ia ola o ko amen ia ola o ko le mako mo le mau ia ola o ko onga le mako kala ia ola o ko onga o le suafa o Yesu le o mako ka ua ku ia ko o ia ole upumo ia oki mako ai ola o ko amen ingisi o mako malilia make oki ai ia ola o to le ola le yo ko kalia le fa tang yo ko kalia le ola o Yesu ia o vai le manga yo le o amen oki la I pe fasiokia I le tino ia e fa aloinga seskanga ia fa pe nga fo ia nga fa au na kanga le ka ua ko le ola le stangata pe o senga luenga fo le continue mai le sikanga ka e fa pe nga luenga le tua ia vi le tua me sa popo ne ta vi le ia o lo ia te matou le lava loto fa tua o vai le wo ka o lo ia te matou le lava loto fa tua pe ona tu sia o fa tua o le mele na o tau tala tua o I matou fo I o matou fa tua o le mele o matou tau tala atu ai fa fa kingo o apostolo mele o le oki ai ola oi amen fai le fa ko haleluya fa ko le o le fa lango le I mea le vaia haleluya amen o le whanangolango le I me le o wakangia mai po kingo mai mea ngauka o le whatuatua le whai e o apostolo le me lea o le whakuakua whai umai le whatuatua ea o I loa I mātou o ia na toi whatu I le ali o Yesu e toi whatutu ina fo e ia I mātou I a Yesu na matu ina atu I mātou whatasi ma o tou o e vai leo o leo kaukala ile toi tu toi tu leo Yesu Kristus ia e koe fa kuinga I foi la o apostolo ma Paulo ia a ko fo a to foi mai ma o ko a to foi fa tasi ma o to pe a fai la ko ke fa ko makalia ia Yesu Kristus ia o longo winga a oki o ko ia koe fa ku fa kasi uma ka ko pe a fai to te fa tu matalia la ia le upumoni po Yesu Kristus ia past ia le ukai lalo ia tu ina tu le sunga ia le tu o le fa tu o le tu ia le li mana ia telele fa malo se la apostolo ia le fe mai o le mele o mato tau tala tu ai o le wanga lua le oti tonu ia te mato le filinga le apostolo ma le ono sai puapuanga le ala fai mai o le wanga lua le oti tonu ia te mato amen a o le ola I to tonu ia te oto ina ia mwhai ono tau wha au au pelenga luenga o le filinga I le tala le lei me leo matou tau tala tuai ia tatou me ia mai la io Paulo I lalo fai upa suma whanga I lalo le whasosolonga I lalo ia fai mai ua I loi matou o ia na toi whaatu I le li o Yesu e toi whaatu ina foi e ia I matou ia Yesu
Matuina atu I mātou whaatasi ma outou. Ah, wow. Manino ia. Ese le manino. Mei a Paulo. O I loa I mātou. O ia ana toi whaatui le li o Yesu Keriso. E toi whaatui na fo e ia I mātou ia Yesu. Amen. Matuina atu I mātou whaatasi. Ma outou le ala ua. Ia pe ia al mele I lunga whai posu maltou. O le includa e Paulo Malawali ia le Ia. e alu ia tala iwa. Morning fama oni pasta. Ni ele li. Le nga ia le aso. Pe ale wha vai vai ko lito. E toi ala, e toi wha atu wha tasi mai ai mai lato. Le wanga lua ia le oti. Ni ele li. Ia le tu a. E se mata ngo fie mai la ia. A wā ono o tou o mea uma. Ina ia wha atele ai le vi inga I le atua. E le wha aftai o le tu o tele ono o le alofa tu no o matua tele. O le matua o le matua I loto a le apostolo I le kalesia. Ia. Le alofa ma le wha maoni. Ina ia tā pena. Ina ia toi whanau fo wina. Ina ia tu lai mai o se e kalesia manos. Nga lea le a. Le la o le langi le o apostolo. Ni ele tu a. Ina ia oti jangata tuai. Feeling nga. Fa malosi. Ia. Ile a. Ile tala le. Me lo le apostolo. A wa ona o tou. Amen. O mea uma. Ina ia fa atele ai le vi inga I le atua. Ele whawhetai o le toa tele. Ona o le alofa tu noa ua matua tele. He vai ei. E umatu fo e taime lau apostolo ia o le alofa tu noa ai o le atua e. Ia, e ku maua, e ke le. E whaau au a le alofa Le tu noa o o le mai atua. ai. Ile aso nei mala unga tupulanga. Le ua umatu fo e kore nito na lato Ia. moli mau ma lato feeling ai tala le. Ia, na au mai ele tusi lea. Mene. Apata. O koronito nga mai le kusi lea. Le make fai kau aku. Ia le ua mai a tatou te mine ia. Ioi. Na Sofia le masi. Aso iwa. Aso van. Aso iwa nei. Ole so iwa. Ia, si. Oe vai. Le ua so iwa oi. O iulai. Aleluia. Le lua fe lua se funu marfa. Aka ko va vai le lo fatu no le tu pe ngo fa unga le o matu atele. Ele o fa ki ele lo fatu no le tu. E kupu e ke le ele me fai se poko ma se ka mai ngo mai ka winga mo ngo fai ka winga le lo fatu no le tu. Pe a fai o le fa mai ua matu atele. Aleluia. O fi ngi unga kupula. E ta tu ma fo ile lo fatu no le. Well, maka ukia. Vi ele tu apa. Amen. Ole matango fiel mele. Le ala pe wa fa I wi wa le tusi le apostolo I ta pule fa. A toi. Le ala ko fo ya apostolo I lunga. Mai le Paulo I le fem mai ai. Ele se fulu maleono. Ole mele ma to tele fa vai vai. Awai lava ina tau au ina uma lo mātou tangata I whafo. Ua whafo wina le I totonu. I lea aso, ma lea aso. Ia, ua lau sunga to ina e. Ia, sau no pe lau sunga, pasta, ngai mangai a lau soso. Ai, pei ole mangai ai o whaipulia. Ia tu ina tu le sunga pasta. Aleluia. Ia le atua. E se le matango fia o le. Whamalosi mo tātou fo ni tai au. A pe au la kai ka fo I whasoa mal ni tai au. E koe fo I lunga lata whasoa I le ulua I amatanga mengol tus. Ves, Mai le apostolo, o le mele matou te le wha vai vai. Ai koe fo I mai lalo I le whai unga o le la umanta au koe wha. Ai koe whai mai fo le apostolo. Koe wha mangaku. O rinito o te wha manatu atu ia te o tau. Le e ka le sia manuia. Le kalesia malosi. O le melea, mātou te le wha vai vai ai. A wae ui lava ina tau au ina umalo mātou tangata I whafo. Nā lea ua, ngā lue. Ngā lue mele oti. Ua, ka ilo fo le ongo sa I le
kau ke give up al telo tai mile o sa ingo mo sa e le apostolo le fe me apostolo a wai ui lava ina tau wau ina umalo matu tanga tai fafo Amen. a ua fa a fo wina le i totonu i le aso ma le aso ma le aso me le ya sila mai fo tato ai ngal lita e lo tanga tamo i le te sila mai e po le tinu ya ko fa fi au le tau talato awai al tanga tamoni totonu ua fa a fo wina i le aso ma le aso ma le aso ya pe ia ona lau sila fia tato ai nga upo la apostolo wa lo mato popo nga ma masangia ma le vave mavai e tupu mai ai mo i matou le manuia ma mafa e matua sili ese lava ma le fa ba pe le fa vai Ia. Au le fa vai. pe tato feeling ai tala le Ia, ia le tu. pe tato fa malolosi pe tato sava wali pe iluma pe tato wa fa tua pe o a fa ina tai o mai o a fa fita u le o mai ia tato fa malolosi le ala fa mai apostolo a wa o lo matou po nga ma masangia cornito male va vai e tupu mai ai mo i matou le manuia ma mafa o ko po la apostolo e matua sili ese lava male fa va o le manuia le anga e to le apostolo o le manuia e fa va Amen. o lo matou le manatu i me wa vai a o mea ele va ia a wa o mea wa va ia e ngata mai ia a o mea ele va ia e fa va ia vai ile conclusion al apostolo Vi ia le tu. kai lo fo ila unga makai sa mo pe mo kusi il ta po fa Nanga o kele o la unga matai e kopi e ko ia le tu. Ia le tu. Hallelujah. Ma tango fie na war fa i unga kusi a posko. amen O isi upu mali fo ile pa va ia tu fo ile. Le fami foi po sulu fa mai o le mele ma tou te le fa vai ai o le mafo anga le wa lai o ngale fa vai ia Paulo ma o apostolo o la ka kala foi le Paulo foi le lai pe nga ke au mai ia malako foi le nga ia ka u mai ia cornito ka foi la o fa pe ngangi manga ko cornito le kale sia kai pe o le ko inga lifestyle ma le o langa lai o lai la to fai mai foi le fa vai awa e ui lava ina tau ina ua umaro mātou tangata I fafo no winga ko ki le au ngale tino I fafo o makua le kingo le ngaluenga le tu amen o makua le kingo ia po e kai mi o vai ele tino po mai po skula nga fapenga le kingo le I fafo o kokong le fa mai e fafo wina pe ua fafo ina mātou tangata ina te tau ina ua tangata I fafo ua fafo ina le I totonu I le aso ma le aso o le ale kangaka le kokong o le anganga le kokong le fafo winga pe ala le anganga ia so le fafo winga la ko angara o aposkolo fe kaule le fiongo pa ia le atua o afsi ni fa fe ana fa fo winga no tangata I totonu o ele ke mai mo amerika o ngi mama ua le make fa so fa fo winga fa fe maka TikTok amen pe maka TV le o ka ko maka le fa kaule upo le tu e o mele fa fanga I tangata I totonu amen ia le tu ia ma o le si me ma ia le I fo le fa mai fai mai o le pua nga ma sangia male vave ma vai o le pua nga ma sangia male manguia ma mafa ora ko winga o ke pole o pua nga le kau ke pua nga I onga o nga duenga le tu le fa mai le apeskolo ya e mama sangia o singa e mo ye pupuanga ai mama e le o se mea ia e vave ma vai a o le manguia le o folo mai le o ka o mai e le apostolo I o le makua mafa o le makua mafa o le manguia ale nga karanga e si di esen manguia ko fa va amen
e le senga ka anga le manguia ma mafale pe a fai kau ke maua pe a fai kau ke ka ofi pe a fai kau ke fa tu o ale winga ngal foi pumuli le o mea ele va ai a wa o mea ua va ai e ngata mai ia a o mea ele va ai e fa va vau ia o le mea la le ka o fa tu ele u fa makala mai ele aposkolo le winga o upu o fa tu i le ves muli le ves se folu van le fa mai o lo ma tou le mana tu natu i mea ua va ai o le winga le upu fa tu au mea ele va ai awa o mea ua va ai e ngata mai ia a o mea ele va ai e fa va vau ia o fa kua amen o le winga le o le upu fa tu le fa ai o mai ia le kusi ale aposkolo paulo i ia kolnito i mea la ia fo ile le o le tino ma le nganga ua vai ua makua ala fa fo winga fa fo winga le tangata le tutu fa fo winga lai i le kako fai ka ua le o le upo le atua ma se talo mana pongi ia so uma fa fo ua le tangata le tu ka wai o le fisi ke le o le ale mea ngai ke fa fo ua le tangata le tu i le kai au ni ia le ana fa fo le upo le upo pe fa fanga i le upo le atua ia le ala awa o lo ma to po nga ma sangia male vave mavai vai le ka umele po nga male manguia e ma fakula manguia ngai lo po nga e ma sangia po nga e vai upo la pesco ia encourage ai o tanga ta fatu tu ia ele kai au ngi ia kai pe for mele nga fa sa mo ko pasta au ke fa vai wale fa mele a pesco o paulo o le mea lea kolnito samo matou te le fa vai ia so fa yesu pasa tu na tu lo suma pe se me te sa no ai le wa uma ia le kusi me ta fa malo sine tu la ta ya mo le fa lo ia le ftau i lava mal tatu taibi ia ia le li tu na tu pe lo suma wa fa ma ai no tatu malu ta ya fa le nganga fa tai tele sa mo ma mi fo le tu i tu ma fai vol le yasu tatu o mo le li te le upu mo le fionga le tu mo tatu ia wal tatu savalinga mal tatu fo launga o le fai winga le o tatu malu ta ya fa le nganga ma nga fa lo ia fa tai pasa mo le no e mana tu ole fanga ta mai i tatu mo ta upu fa una stalo ia la e tu le si folanga la titi le tasi ona tatu malo lo ile nei tai au e mana tu mo te tu no ia fa manu ia tu le nganga le tua ia ele tatou malu fa le nga nei tai fo fa ato atu ele nga pa ia se me wole mfai ona o ele ma fa soa ia se me wole mfai ona mai lo se ia va nga ia le nga luenga mai e ale nga pa ia e fa ato atu ia te o tai au nei ole ata tu fa se talo fa tai se le tama wa mai e nei le nga luenga le wa ele ato to le nga luenga i ma o ona te mana ma talo la fo ia tu lo nga pa ia na te fa atoa na te fa matala na te ao ia i ai fina ngalo maloto lo no mauta ngata e mise o e kalisia nei tai au folo ma tua ia lave ina se nganga mo lo malo silio ia me uma ina ia fa malusia le tine o kewiso ina ia tasi le tine o kewiso tama se upu se tala ua mata utala ia ima mo mau o le tusa marau fa fonga tama fa mangalo mai i ma ua o au na ia matua fa ia tu me uma i lau fio nei tu la le aso i ai o nei ma so uma o atu i le fa vau lava ia i le sua fa pele sua fa mamalu le sua fa pa ia e sili e mau lunga e lau tele e loloto le sua fa lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale le sua fa leo o lo mato li i Yesu Keriso ma talo ma la o tu nei amen ma amen ia le tua ele i tapunia le tato mata upu fo i nei tu la taiao ia e isina folfolanga le tasi ia ona fama ele o tato por kalamele tu la taiao ia na o se to e fama na tu atu ia le tato malanga le i Israelu ia na o lungo le screen ia le numero le telefoni ia male
tua tusi I nei nofuanga nei Global Kingdom TV channel I nei o tau a whai te le si le fia ia nau e tanga ia nei le address ia pe a whai te fia malanga mai ma e a fia mai fo e se me te fia malama ma e fia fasili ai ia a whai fo I te mana o whaonga mai te foni so tai mai e sunga re li fatonu po pasta Mike Poreta ia nau e le numero tatou telefoni nau e lunga e te vala au mai ai ia ona wha malama tu leo se me o e fia malama ai ia o nau e si la fia na tu langa uma o le malanga ia fatoa fatonu tau sang fou ia pe au lia tu le alofa male anga le lei o le tua ia ale talo ia te talo mai mo nei fa moe ia te talo atu fo I mo o tau mo e o fia malanga ia I le nei fai ngā malanga ia pe a tātou au lia fa ta sia tu le aso fina ngalo le tua e fa tau nuu ia te ele mama o lunga se vi I ma o le tua ia o se fa sisi langa popu lea I le tātou malanga ia a o le taimi nei ele manatu ia o le a fa ngata mai ia le tātou por kalami nei tu la tai au mai ia te nei le tinu malo fomo folu fa pere sunga le fatonu pasta Mike Poreta ma te fatu Samoa ia I nei tu la tai au to fa soifu Samoa. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.